Tini balai tong thok mani sal sini Sophia SMS School ni happy second annual day 2024. A program ni sini inaugurai respected school ni founder sini respected engineer Manoranjan Dev Burma bona belai khana hambaya foro tei sini oro Pandao finally tongmani sini oro local MLA sini borong menang respected Manav Dev Burma Borsapalia sini oro Pandao pilewa ang hambaimaya foro sini Honorable Dikonno Bini Surimani Bisingtui Pandana Sengiri Mani Bagai Tei Phai Sapajak sini respected sini artist Borong menang sini Sekang Dev Burma Tei Honorable Principal Sophia SMS School ni Bilton Dev Burma Tei Nograi Rok Achukjak sini Joto Amsaini Tei Hasal ni Faijak Ang Joto no hambaya foro Tei hambaya fanai sini school ni School Monitoring Committee ni joto respected member Tei school ni respected joto teachers Tei students Tei Amsaini sini o school ni student ni joto respected sini parents rokno bahayno balai kana hambaya maya foro Tini abo school ni second annual day 7 years run khlai abo school Sangkhnaka school ni sini biography 2017 now established ongo established some profile sini 27 student after 7 years but 6 years ne puri tabuk sini belai student ni songka belai kebang ongkha teacher staff rok ni bagaibo teaching staff rok bahaina motamoti sufficient tongo abai school especially on behalf of myself ang belai ke hambai maribo jara school ni founder okna porong ni family na karon obviously one kind of sini society ni bagai is a bright platform sini society ni bisingo kubang ma omo high school kholokna ni moton capacity tongo kintu baksa obo hai one sogoi apri barokna ni belai less numbers ini society ni bisingo sudah obo school simia songnogo different kind of sini community ni bisingo lacking tongo যেমন business side bahaino songnogo agartala sini bororok kubang mano IAS officer tongo IPS officer tongo ECS officer tongo ba kubang ma sini officer kotor tongbayo jeng parani hoiteno belong khlayo kamine hoiteno jeng belong khlayo কিন্তু যেফ্রো जों পজিশন সগयो आफ्रोसिनि हेबिट दामा हंगांकाय जों पाराया करै थांलायो आगुलिबो थाङै तामो खलाय गोबां रां खिबिबै जागा पाइलेयो गोबां रां खिबिबै आगरतलाबो जागा पाइ तामो खलाय बिल्डिं नक्तो सालायो yang para am चाइनि बर रंना हंगांकाय जों पगै थांगो
ताबो आगरतलाव बेसिकली सिनि बर रक आसु गोबां संख्या तंमानि बिसिंगो बरक जदि बरनि उन फान होइते जदि बिजनेस जेंनानि बागै बरक रमै जदि बिजनेस जेंखांखांखाय सिनि बरकनि आमचायावबो बिजनेस कतनि फेसिलिटी खालामनो जों रां गोबां खिबिबै जागा पाइलियो आ रांबै जदि बिजनेस खालामखांखाय सिनि बरकनो गोबां मा सामोंथा पावै मानो बिजनेस वाबा सिनि बरनि बागै कैसा वन काइंड ऑफ वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट जों जरा जरावा पॉलिटिकली मेसेज मार लायो पॉलिटिकली जों बासन मार लायो सिनि कम्युनिटी नि बिसिंगो बेलाय डिप्राइव सिनि कम्युनिटी नि बिसिंगो बिजनेस कतरङै मैया सिनि कम्युनिटी नि बिसिंगो बिजनेस खलगै मैया सिनि कम्युनिटी नि बिसिंगो बा सिनि एरियाव बाजार कतर करै सहरंया विभिन्न कारणे जों पॉलिटिकली बासन लायो किन्तु प्रेक्टिकली जों जदि अपना वन सका हांकांकाय जों पारावा तंनाय साधारण सिंपल जरा पारा आमचानि तंनाय लुकुरक जों बाहायके एसडीएम ऑफिस थांगै डीएम ऑफिस थांगै बा विभिन्न बैंक थांगै बैंक नि मैनेजर जों बाहायके बिलीव खायरनाय जों जे बन थानि लोन नावै जों बिजनेस खायनाय हिनाय बन जों बाहायके पयतो चारनाय तिरिसिनि ऑफिसर बर लाइन सिवो सिने ऑफिसर बरनि थानिबो सफिशिएंट कैपेसिटी दंगो सफिशिएंट बं थानि कैपेबिलिटी दंगो किंतु सिनि बररक रिक्स नावै सामं खायरा गया लाइक ताबुक सिनि रेस्पेक्टेड सिनि फाउंडर सिनि बरमना मनोरंजन देव बरमना ग्रेट सैल्यूट मा खालायो बहाय गोबां मानसिनि सोसाइटी नि बिसिंगा ऑफिसर दंगो इंजिनियर दंगो डॉक्टर दंगो जिनि गामिनि आमचाइनि बररकनि थानिबो अमहाय कैसा वन काइंड ऑफ कैसा मीनिंगफुल सामं तांनानि अब बेलाय इम्पोर्टेंट दिनै अब स्कूल नि बिसिंते जों स्टार्टिंग खनागा ओनली 27 स्टूडेंट आफ्टर 6 years नि परे दिनै बसुक स्टूडेंट दिनै और जागाव गेदार लाइमाखा एडमिशन लाइमानखा सिनि सराय रखनो और लर्निंग खायनानि बागै जों कैसा प्लेटफॉर्म मानखा अब हायते गोबां मा आमचायो दागु तंखौ खालायजै गया अब्लाबो जों सिनि बिसिंगोनो जों मा खालायनाय ते गवर्नमेंट साइड नि तियै एजुकेशन सिनि सोसाइटी बा एजुकेशन तामनि बागै इम्पोर्टेंट गंकाय नॉट ओनली सिनि सोसाइटी नि बिसिंगो सिमिया ओवरऑल वर्ल्ड तो से तिनि एजुकेशन तियै बेलाय कंपटीशन जों जरा जराबो जों गोबां मा जागाव जों नुगो सिनि एजुकेशन सम्बन्धे गोबां मानसिनि इंटेलेक्चुअल बिसिंते ऑफिसर बिसिंते डॉक्टर इंजीनियर बिसिंते आईएएस ऑफिसर बिसिंते जों गोबां मा जराबा सिनि नांकुमानि कक जों खोनावो एजुकेशन शिक्षा अंखाबो कायसासिनि दफानि बागै कम्युनिटी नि बागै आमचाइनि बागै स्टेट नि बागै अब कायसा पहर ताबो ओ चराय रंखासिनि फ्यूचर नि आथुकिरि ओ चराय रक तिनि 300 स्टूडेंट नि बिसिंगो और आमचाइनिनो बौनि फुल एजुकेशन लाइफ पाइ माने यागुलो बरे केबो ओरनि होइते इंजीनियर रंनाय केबो ओरनि होइते डॉक्टरेट रंनाय केबो ओरनि होइते डॉक्टर रंनाय केबो ओरनि होइते आईएएस ऑफिसर रंनाय केबो ओरनि होइते कतर कतर ऑफिसर रंनाय अब साबनि बागै बेनिफिट रंनाय जोंनि सोसाइटी नि बागैनि बेनिफिट रंनाय जों जरा जराबो सावताम होनै जों पॉलिटिकली डिप्राइव एडमिनिस्ट्रेटिव जों डिप्राइव विभिन्न डेवलपमेंट नि साइड जों डिप्राइव अपनी रीजन हंकांकाय जों लैक ऑफ सिनि एजुकेशन नि बागै लैकिंग ऑफ एजुकेशन नि बागै जों ताबुक नुगो गोबां मा आमचाया ताबुक से सडनली आफ्टर 10 years 15 years से परे ताबुक से मोटामोटी कामी आमचाया माध्यमिक पास 12 पास नि संख्या किसा बांगो किंतु बिफोर ने 15 years बा 20 years नि बेग जों जदि नहर कांकांकाय आफ्टर सिनि कामी आमचायो माध्यमिक पास स्टूडेंट जों रुतुगै माया फैमिली वो 12 पास स्टूडेंट जों फैमिली वो रुतुगै माया आफ्टर 15 years 20 years नि परे ताबुक जोनुखा मैक्सिमम पारावनो ताबुक मोटामोटी सफिशिएंट ग्रेजुएशन कंप्लीट मास्टर डिग्री कंप्लीट मोटामोटी सफिशिएंट दंगो
ताबो एडुकेशन एमन जगह फाइ सपाइका कम्पिटिशन चिनी सरकार 2018 जों स्टेट जखन क्षमताव फैयो बिफोर 2018 सिगांगो त्रिपुराव चिनी त्रिपुरा सरकनि बागै शिक्षानि बागै बुसु जराते इम्पोर्टेंट रजाखा बुसु जराते इम्पोर्टेंट रजाया संलुखा बिफोर 2018 सिगांगो चिनी सारा त्रिपुरा चिनी त्रिपुरासा आमसाया संलुखा एकलाय स्कूल नि संख्या ओनली 3 ओनली 3टा आफ्टर 2018 परे लास्ट 5 years बैक जों तिनिसु पर्यंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट थ्रू सुई तेसिनी त्रिपुरानि ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ते प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर बरंनि कॉपरेशन बै खायै दाबुक सारा त्रिपुराव 21 एकलब्य स्कूल जों सेंक्शन मानै ऑलरेडी स्कूल कताल खलक जागै दंखा ऑलरेडी एडमिशन खाय जागै दंखा सिनि किल्ला हाय आमसायो करबु खाय आमसायो गोबां मा जागाबो एकलब्य स्कूल साबनि बागै एकलब्य स्कूल अंखा ओनली फॉर त्रिपुरानि एकलब्य स्कूल अंखा ओनली फॉर त्रिपुरा ट्राइबल लोकनि बागै किंतु लास्ट 2018 सिगांगो तामनि बागै खाय जागलिया आबनि बागै गोबां मा मिशनरी स्कूल आसायनि नांखा गोबां मा पब्लिक स्कूल आसायनि नांखा गोबां मा सिनि बररक अबाहाय पब्लिक स्कूल जों आरो गामियाव जेमन लाइक 500 फैमिली दंगो 500 फैमिली नि बिसिंगो जों कि जत फैमिली की संभव देबा महाय प्राइवेट स्कूल जों कैसा रहरै बरंना स्कूल फी रोय जों सिनि सरायरना पढ़ाशोना खायनानै संभव देबा जरा पॉसिबल बर रहरै मानो जरा नॉट पॉसिबल बर कांकाय बैकग्राउंड नि बेंगली मीडियम स्कूल मा रहलायो दाबो सिनि गवर्नमेंट फाइमाने परे जों अमनाबो इनिशिएटिव नाखा एकलब्य स्कूल ने होइतेबो क्लास 3 नि होइते एडमिशन नानानि बागै प्रोसेसिंग खायजाखा लास्ट ईयर नि सिनि अबनि सिस्टम बो अबनि प्रोसेस बो शुरू खायजाखा दाबो एकलब्य स्कूल गोबां मा एडमिशन खायमानाय फ्रॉम क्लास 3 नि होइते क्लास 12 पर्यंत फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी फी विदाउट एनी स्कूल फी विदाउट एनी कॉस्ट जों आरो फ्री ऑफ कॉस्ट सिनि सराय रखनो फ्रॉम क्लास 3 to 12 पर्यंत जों सिनि सराय रखनो इंग्लिश मीडियम में जों फोरोंगै परीक्षा पास खायते वैखानाय लाइ थांनाय इयार सिनि थांनाय बिसिबो एकलब्य स्कूल नि सिनि रिजल्ट जों नुखा मैक्सिमम एकलब्य स्कूल न सिनि सराय रख जे मार्क ब्रक ऑफ मार्क स्कूल खायका मैक्सिमम लेटर मार्क मा रिजल्ट हामिया तंगिया आबन बिसिंग ताबुक सिनि तै कैसा तंगो डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिने सीबीएसई पैटर्न ने सिने सेंट्रल गवर्नमेंट नि स्कूल नवोदय स्कूल तब डिस्ट्रिक्ट लेवल तंगो जों जे समय क्लास 6 नवोदय एडमिशन नबो आफ्टर ओनली 2001 ओवरऑल सिने स्टेट नि बिसिंग मात्र 2 থেকে 3টা एकलब्य स्कूल तो नवोदय विद्यालय दं माने तब सारा त्रिपुरा 8टा डिस्ट्रिक्ट 8टा नवोदय विद्यालय स्कूल खुलक जाका तब रिसेंटली सिनि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट निबो ताकारजलबा कताल बिल्डिंग इनॉग्रेशन खाय आरो जगाव सिनि स्टूडेंट नमने शिफ्ट खायका कारण सिनि गार्जियन ननि थानिबा आनि कयमं तंनाय तब जे औसराय बरकनि जीवन बरकनि लाइफ जों जेमन फॉर एग्जांपल जेकुनो जों राबार चाराफोरनो गायथों मैखोजों चाराफोरनो गायथों चारा गायमानि जराव जों बेलाय टेक केयर खालायो बेलाय जत्न खालायो दै नांमानि जराव दै रिवो बिथि नांमा जराव बिथि रिवो तामनि बागै आबो जाते तोरै लगै मानाय जात काहामके तोरै लगै मानाय जात जाते आबो मैखोथों जाते तोर खांगांकाय काहाम बुफांगै जाते काहाम बुथायरि मानानि बागै जों फॉर एग्जांपल हम हाय खाय तमानिबो जों सिनि सराय रखनो बहायनो अमहायनो जों मास नामनाय सरायनो होइते कगनो तंगो बुफां काहामनि बुथाय हिंकांकाय बुफां काहाम गांकाय बुथायबो काहाम थायको बुफां हामिया हांकांकाय बुथायबो हामिया हानै सिनि बररनि खुगो जोंखौ खोनालायबिले अबहायनो उदाहरण सिनि जे परिवारनि सराय जदि परिवार हामकाय आ परिवारनि सरायबो काहाम एडुकेटेड होय मानाय जे परिवार जदि परिवार हामलिया आ परिवारनि सरायखौनो दिना बतरै लगै
kaham education bon manja abni bagai sini guardian oni thani wabo jong kobono ni musungo jong jara jara sini tabung ni jara bo hangkai education belai competition ni jara sok paikha recently jong rajya sarkar ni state government ni recruitment policy jong nukha rajya sarkar ni bibhinno daftar ni niyog niti khlaimani jagao chakri tlangmani jagao jong nukha সাধারণ sini group sini bagai সাধারণ sini group sini bagai recruitment lang thanibo joint recruitment board ni bisingti khlai recruitment khlaijakha ara jagao education qualification busu najakha only madhyamik pass 12 pass ara kono mark banajai gya percentage banajai gya only class 10 pass 12 pass ni bagai najakha class 10 pass te 12 pass ni bagai jato ni bagai no necessary kaisa jato ni bagai no facility ririkha kintu bastava chungta manuka final selection ni jarabo joint recruitment board ni bisingti group siwa recruitment lang thanibo maximum candidate jara final selection ongkha maximum candidate na tamo triple MA complete master degree complete graduation complete engineer complete BTech complete professional course complete ama haimangsi engka ang sadharan madhyamik pass 12 pass bai ang bahai ke ar jagawai exam thangai ang bobai competition achugoi ang bobai bahai ke competition tiki nai abni bagai education tabung ni jaraba emon kai paisok paikha belai competition simple jeng pore ma baino sarkarni sebak manai sarkarni chakri manai ama haita wan sakti especially sini state government bahaino all department bisingo especially education department belai priority ruwai education department kaisa good education department kaisa tamai hinabona focus tubuna ne bagai proper ni good quality education provide khane ne bagai tabo sini government bahaino education ni khetra belai seriously priority ruwai nai tongo tei sengnu khasine bibhinno sini teacher recruitment ni khetra bo sengnu kha teacher recruitment ni khetra kwang ma criteria fulfill khane ni nango kwang ma criteria abuna achieve khane ni nango kitu lai thanga 2018 ni siganga sengnu kha simple madhyamik pass ma bai ang master am sinai simple 12 pass ma bai ang rajya sarkar ni শিক্ষা দপ্তর ni শিক্ষক ang sinai simple nang madhyamik pass ma bai nang bahai ke good quality student nang provide khlaimanai good quality education nang bahai ke provide khlaimanai aboni bagai central government ni guideline na follow khlaiyaboi central government ni kwangma criteria na follow khlaiyaboi state ni power by education department na recruitment langkha 10323 জন চাকরি ya kari rikha 10323 জন চাকরি নিয়োগ khlaikya paithani jarabo supreme court পর্যন্ত সবই লেখা aboni bagai রাজ্য সরকার বতাবো belai khane serious jongnu golsini সময় asine abang masine education ni sombonde jong samani khnabo Nelson Mandela chine first president of South Africa ni boprai Nobel Prize manjak Bharat Ratna Puruskar manjak bini kok samani batamuni saba education is the most powerful of weapon education is the most powerful of weapon which you can use to change the world aboni meaning angkha education kaisa sini belai khana powerful kaisa osra a education ni bisingti no sini pura whole country na jeng changing khlaimanu chini sena change khlaimanu chini society no change khlaimanu chini area no change khlaimanu tabuk jodi aro 500 families jeng belong khlayo 500 families jeng aro jagawa tonglayo 500 family ni bisingo jodi 400 family ni srai rokno jodi mostly borok highly educated jodi ongkhang kangkai a poribar কোনোদিনও অশান্তি অংয়া অপারা কোনোদিনও অশান্তি অংয়া aboni bagai jong jora jorabo sabo chini society bo educated society ongani nangkha like a Mizoram like a Meghalaya jong jora jorabo Mizoram na compare khlayo jora jorabo Meghalaya na compare khlayo kintu Meghalaya ni পরিস্থিতি Mizoram ni পরিস্থিতি bo jong busuk jorati bachawi mankhaba Meghalaya ni পরিস্থিতি thangi nai de every family ba boroni thanibo
highly educated borone serai rok tongo bongni buma bufa highly educated man kintu chini society ni bisingo tabuk sung prai chini borok ni bisingo prai 14 lakh sung borok tongo aboni bisingo chini 14 lakh ni bisingo sung koita poribar ni chini parents highly educated poribar belong thane tongba highly educated ni poribar ni hoite ang porewoi ang toroi logoi thaika hanai ani parents ba chini guardian rok highly educated ongja koita poribar tongba kurei aboni bagai sung Meghalaya hai sung basai maya Mizoram hai sung basai maya aboni bagai educated chini bagai belai most important takok teibu koksang aboni bagai tini aba Sophia sini SMS school our platform sini our society ni bagai sini amcha ni bagai belai meaningful bara jagawa sini owners banang belai kana hamai maru boni bisingte sini our amsai sini our society abo sung belai kana proud ma khainai bano chung jara jara corporate ma khainai suru sung ara jagawa thi marnai hanai sung ara jagawa thi kabang nawo ba thi maribo hunai nai sung harassment ang yaboi tamokai botini kaisani ni little contribution by kisi se contribution by tini ba asuk jara khlaikya sini ara ni staff rok little honorarium by borok tini ara jagawa prai bani kabang ma staff tongo borok tini phurungoi tongo kaisa sikonsa honorarium by borok tini phurungoi tongo boni bisingte sini serai rok education mani tongo chung jara jara ba borok no chung ma chubanai sini school ni owners jara tongnai borok no chung o sini elaka ni jara employee tongnai government employee jara sarkari chakri khlai tongnai rok chung jara jara borok no donation marnai jara jara chung borok no ma chubanai tei sini ora local MLA tongo local MLA bai bangkok salayana bini MLA development fund tabo rajya sarkar sini thangnai assembly session no buskangni financial year ne hoite 75 lakh bare rekha 50 lakh tongmani abone increase khai tabo 75 lakh increase khai kya bini MLA fund bai ba aro school gobang ma development ni work ba khlai mano tei sini rajya sarkar ne hoite buskang sini tribal welfare department ne hoite bini a school chung tama chubawiman bono chung kok salayoi buskang borona chung jekono babe hok rajya sarkar ne hoite jekono karone chung suba chunang kam kai chung borona chubanai ang always no sini school bonarno ang kajani musungo always nini school ni bagai all school ni platform ni bagai society ni bagai always narak jekono samay chungmai cooperation khaimana ang always no ready tongo jekono time narak khaimano kok sabai mana ana sahore mano aba telephone puna ba ani thani puna khaimano aba telephone te puna information rahmana request khaimano promotion ang nani thani kobogoino haina haija tonona tebeisha ani personally ang narona jatona na tebeisha hambai ya pare ani kokna angorno mathaka jatona khulumka hambai